Rabaya Surya Boya Sakala Mashandara Seria Rabaya Sotu Kurama Kundarabaya Sotu. Hallelujah, 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 hallelujah. Kira Maramakunte Kishandura Boya Sakara Mashandara Saria. Hallelujah, Kira Makandarabaya Sotu Rumushunduru Surya Rabaya Sakara Masunde Kishiria. Kira Makandara Bakara Makunte Kishikira Basuta. Hallelujah, 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 hallelujah. Ura Makaya Sarya Ramamaya Saka. Nakaya Sarya Rabasunduru Surya Rababaya Saka. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. أمنيك تشكر ربي، أمنيك تشكر حمدك تشكر أنا بابا ربي، أمنيك تشكر العظيمة إذا تمنيت تدرس القاعة كنت الذي ينوان زبغيك هذه يظلون دي سودرس النغض يظلون دي القاعة سيتمنى يدفع المسيح يفكاني ملكنا ذات من يمو يكر الميسين يفكي زازي يفكي الروح يكفي الحمد يكفي كران خطر من الله نبعد لكن الله نزع ومشوم لله تدو ديرك تقبلها ساد سريد أغار تمسور نقدسين كشيني كصداع سيدا منيك تخلصوا في اللعب أغابي كيكين الرغز تجمي كسكين وضربين حالا مليا هنكم مصين تزيان تكي بوستاكين مسجد مصين شمينس سهلي 23 أهلين داود إلها كيكين ذهب سيس قارين سيس ولا سيدي قار إثوزر سيسي وكنا سيدي عيش كسيدي يدير خاطر أول سيدي ربي يشي أول سيدي ربي يتحارب أول سيدي ربي يتسويا غارو بريد بستاف غارو بريد عندها يغديه كان يلدا حاجة هذا كان داود يستعرض شو مغرير ذاك اللي غزنت سامي إذا مكسينس مكسا ما كانت السينما تصل شتو بعد القبيلة تصل كيسان ونتسوى راه المال نغرق حقا عندها وتفهم هذا شيء يشبه نسوي توجور تختار يصندايا في الشوط الحشيش هذا ديتش الماس نزيزاون تلا نوامان لا سيري كدا كون راه سيدي دونك نخدم اسنا الخير يمالنا وينا نيماجيني كبغا سي تيليزيون يا ري ما نسنتلا دي زيمر نسيدي بيان وربي نسيدي مكسين نسنتا يكتنوهون يدتنوجون في اللاس دونك الناس مغراد ذا مكساو أريد قصة وشمع التكييد دستافون زقهر مثل زقزون يتويد سيمكولا أندا سيمكان أندا إلا ومن يرسن من يعني ونلغرا يتوين سيمكان أندا لان ومن يرسن استجهاد أربحتي يتويد ذك فرزان نلحق غاس ما أني يسوي حجة مني ساليلويا غاس دير ذك غزار نتيلي الموز ورد تقوى غشمة أخطر سيدي ضيذي أكوزيك أكت أكوزتيك نتاوث ترى تحاربن في الليل وكا أكوز نتكساوث تحاربن في الليل تتشرضيد الميدان الذات أن يعذوني وتشارج طابلة الذات يعذوني الثهينض ينقروي وسجي تسمى تكريد لانكسيون تكريد هنا تقبشتي وتتفجير دونك توجور الحيلة والسشور تفاضل تتنغاجد النعمة كوز الحملك أتدون يدين أين كوركا غزي دونيتي ودونك ربي الجمالي يرجع توجور ديريدين الزغاغ ذي قخام ومغلال إذايم آمين هاليلويا سمينا الكريم لها السلام عليكم سكتين فوالا اوكي افيشي نضوى الكريم اكسبتي فوالا
هاليلويا. ميرسي سينيور. هاليلويا. gloire à toi Seigneur. تبارك اسمك، تبارك العظمة. هاليلويا. ميرسي سينيور. كنيني العسلامة كريم. دونك هكا ثورا انا عندي شوط لا لوا شي ماديا وغزلاتنا مزيان. جيسبر سي كونيكتي خاطر ساكين نتابع ديالنا امس ليالي ما الا يبغض بيان سور. سينو انا نكمل ديال لا لوا. امين. دونك نديماري لا لوا. شوف كي سميك ابو ربي ما بغا تزال شوط كريم تزلد. هاليلويا. ميرسي سينيور. Mandora Boya Sandara Shekala Mandora Boya Sandara. هاليلويا تبارك اسمك وبارك نشكر الحمد كما يجوز لجميع الأمور. هاليلويا Ula Makaya Sandara Shekala Mandora Sandara Shekala Samana Kaya. ما يكفي. هاليلويا اسمه رجال المسيح والتعزيز من مرة قرآن بحبسه. هاليلويا. آمين آمين. هاليلويا. فأنا يغرون الشني يعني إذا هاد شنو ميكمو كان وندا زبا يوتلك شنو مدير محضر سيدي عبد.
فني درست تسمرتي شي حبل فني فكرت ودرتي روحي قدس فني درست تسمرتي شي اختار الناد الدوس الوصاياك الولاي النقل يدور غلعناياك شي اختار الناد الدوس الوصاياك الولاي النقل يدور غلعناياك نسم غورت قيثة مسنيك الريد اللي ما ناد الحوك نصر روحيك شي اختار الناد الدوس الوصاياك الولاي النقل يدور غدا علياك شي اختار الناد الدوس الوصاياك الولاي النقل يدور غدا علياك الدوس الوصاياك الولاي النقل يدور غلعناياك جي اختار الناد الدوس الوصاياك الولاي النقل يدور غلعناياك جي اختار الناد الدوس الوصاياك الولاي النقل يدور غلعناياك جي اختار الناد الدوس الوصاياك الولاي النقل يدور غلعناياك اختار الناد الدوس الوصاياك الولاي النقل يدور غلعناياك جي اختار الناد الدوس الوصاياك الولاي النقل يدور غلعناياك جي اختار الناد الدوس الوصاياك الولاي النقل يدور غلعناياك جي اختار الناد الدوس الوصاياك السد يرزو يقدر والسولة والناس نكس الغير سيدنا عيسى مرض يا السد يرزو يقدر والسولة والناس نكس الغير
يصوب بنات يقذ الملوكيس أثني شجع يدفمات جمعا يا كراويس أريد التولي ونيت سغيد مذا سوانا غيس غمغط يفوسيس أغيس فضي مطاونيت سغيد مذا سوانا غيس غمغط يفوسيس أريد التولي ونيت سغيد مذا سوانا غيس غمغط يفوسيس أغيس فضي مطاونيت سغيد مذا سوانا غيس غمغط يفوسيس أريد التولي ونيت سغيد مذا سوانا غيس غمغط يفوسيس أغيس فضي مطاونيت سغيد مذا سوانا غيس غمغط يفوسيس أريد التولي ونيت سغيد مذا سوانا غيس غمغط يفوسيس أغيس فضي مطاونيت سغيد مذا سوانا غيس غمغط نفس الضرورية صديت سلمة سميك سنة قولي سرسط لها نفس الضرورية صديت سلمة شغلي صروحي تسرسل اللي تقبل ضية سنوبي وتسار ضيت شغلي صروحي تسرسل اللي تقبل ضية سنوبي وتسار ضية غاطر وحدي سلام سيدي ربي رجل وعديس اتياوى ذنب والسيف سافر وحدي سلام سيدي ربي رجل وعديس اتياوى ذنب والسيف شراد رزا روراش سوا موسي والمريد سمشتيل يلاس دنوباتي ومشراد رزا روراش سوا موسي ومعنا العفو وركي قلا يا مسلكي ومذن المرة في السوالنا يلي ومعنا العفو وركي قلا يا مسلكي ومذن المرة في السوالنا يلي وطر وحدي سلام سيدي ربي رجل وعديس اتياوى ذب والسيسة طروح فيه سلام سيدي ربي رجل وعديس اتياوى ذب والسيس نصنيك يدفك الصفر فلانا بس الشانيك ندودي لبغيك ميمي وتصوبرا وبيدك دوديك بتسلك تصنيك
يتجلس في الفلانة لسان الشاني عنده ذي الفريج يمي يقصد صغارة أروحتي سيرم لسيدي ربي رجل وعديس أدياوا دق والسيسة تروحتي سيرم لسيدي ربي رجل وعديس أدياوا دق والسيسة تروحتي سيرم لسيدي ربي رجل وعديس أدياوا دق والسيسة تروحتي سيرم لسيدي ربي رجل وعديس أدياوا دق والسيسة تروحتي سيرم لسيدي ربي رجل وعديس أدياوا دق والسيسة تروحتي سيرم لسيدي ربي رجل وعديس أدياوا دق والسيسة تروحتي سيرم لسيدي ربي رجل وعديس أدياوا دق والسيسة تروحتي سيرم لسيدي ربي رجل وعديس أدياوا دق والسيسة تروحتي سيرم لسيدي هاليلويا اثر وحدي وسيرم بسيدي ربي امين. لا سلامة سيدي ديا جماس صباح يا ولا لا الحمد لله نحمد ربي نحمد ربي. الحمد لله. دونك سي بريفي نورمالمون جماعتنا الشبري هادي غادي الشاشة تحت مديتاكي معناها ندي بويضة لا نتا لا الخضر لا عمر بوعزيز جو سي با باش الخضر وي بون مازال هنديك شي مالكم ترجع نفاك. دونك لا إذا قبريت جست ماشي مشكل. ماشي بغا في الدنيا فم جاليا بريبارين كينا بيرسونيلمون وما ساعة كيتسقسي كيما الكريمي لها نعم ولاش دبارطاجي ولا نونسينيمون تصير كيف خدمة اسمع سو نورمال بغا ما يكمل لا لوا. علي ماشي نعم الله مزرعة راح كمل ضرب يتفكر. مش على ضربي كرة السلارة وكذا توالي كانش نفهم لك سبوجين لكن تضمطي لها واش نشير أنا نضرب أنا عمر بازيز اللي بيفيني لكن مش متفاستور بازيز Karim, Oui, dis-moi tout. Moussine, il n'arrive pas à se connecter. Il vient de m'appeler, il m'a dit qu'il n'arrive pas à rentrer. Depuis 25 minutes, il essaye, il n'arrive pas. Il n'a qu'à faire le code là en bas. Il est à l'heure, mais il n'arrive pas à rentrer. Oui, explique-lui comment. Tu viens de rentrer, c'est le même message pour lui. Je lui ai envoyé, je vous rappelle, ok? Ok, d'accord, on l'attend alors. Ok, tout de suite. Ok, salut. De la louange. Hein? D'accord. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. الدنيا كانت كي بارازار كاين غادي تشجع يسوع داكور تو الموند داكور لواش كبير فوالا هذا خويا قضا ديالي واش مساعدات ولا لا تينا شوش وقيت alors Chanique Mokwa, voilà, c'est mieux.
فرح ولي ويفرح ما كذب درا شمس المطارينا شعرنا فرح ولي ويفرح ما كذب درا شرانا تحيا تحيا جرانا شد على النار مرة بالدواء شد الظروف مرة بالبكاء شد العصار مرة بالدواء شلت ودرت ودرت الفن ويانا شلت ودرت ودرت الفن ويانا شمس مطاري فرح ولي ويفرح ملك درا شمس مطاري فرح ولي ويفرح ملك درا شرانا تحيا تحيا جرانا شرانا تحيا تحيا جرانا لكن الشكرا شكالك كلنا اسمع يسرع يسمر عليا اسمع يسرع يسمر عليا شمس مطارينا عظيمة فرح ولي ويفرح ملك بدرا شمس مطارينا عظيمة فرح ولي ويفرح ملك بدرا امين 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 لا سلام أتسلم. مزيان لا سلام سيدي خبر سليغا كنوي يا سيدي اللي قالت ولا شي كنا ثوي ما قلتش من فينا المحتوى صافا قلوا راديو آمين، آمين. يبغى لنا نوع شونس زايد نداس نلقى الشانيك بقوان نسيت الدور امين تنمير سيدي ربي امين آمين. مرحبا يسون اوكي وصراحه غير شي ميتي ناريف رونطري مي بون عاود لكن عمر سي بون شنو يدلو لي اني فوالا لا بروشين فوا من يوجي هذا يكشم هو راه تدومون ديالك دو الكود لو كود لو كود دوك الشركه اللي قراك يفوا ان كود لو دي ديما داير وي بالك تنا با كليكي كني داك كانيه وي اوكي فوالا اوكي دونك انا عندي لا بارول ما الا توجد بيسك ترطر معليش فوالا هيا تنمير دونك اون فا بريي اوكي اعمر غير ما ديو غير على نطري اوكي داكور ابا بربي سميك ابا بربي تنمير سيدي ربي عزيز سيدي ربي يدينا في ثمانية اللي كاين انا سيدي فاسليك ابا ربي عزيز داك الشيء ديال تاولاكين وستايكين لوديو فيزيون تنمير سيدي ربي خاطر الملالد وكنين
نفرق الحمديني كنفرق سيدي ربي أوليك النعمة سيدي ربي نعميك سيدي ربي تحيت سيدي ربي وليك وكني توزرع سيدي ربي أكني تبغي ضربازي هذه يوضك تروحين وضربات تنمية وضربات. امين امين امين. بارك يا بابا ربي وقدسيك، بارك يميس، بارك لا ساجاس بابا ربي اكسينا راك غريفاس نكثر في ذهن وصلونكسيون سبيسيال بابا ربي يوكلني ثم نكسي كذباني قال انا بابا ربي سيسمني يسوع المسيح امين. لكن بارك يا ربي انا صور وراك اقدم مزيان. Donc, Inzing Inzing, ça dit le message. Donc, Yeshua al-Masih, Adam Angaro. C'est l'un des frères Qadsin. Donc, en Jésus, il décide d'Aïssa, Adam Angaro, Sidi Rabbi, il y a rien une rente, il y a rien de cool. Et même davantage, soit ce que nous avons perdu dans le premier Adam. Mais qui ne sera les Adamli Amzouad. Et le message qui est le parallèle, leur parallèle et leur contraire. Le Hinsen, ou que la Hinsen. Donc, il est un القيضين اثنين وثلاثين القيضين انت نشرح انت تفهم. دونك تلقيت مزواروث السين توسمان ادم ادم مزوارو او ادم ويسين اللي دينا ضراتنا في القران تمزوارو 15 45 ادم المعني نس ارجاز بنادم امذان ادم بنادم امذان ارجاز. دونك انت اذا ارجاز مزوار الى لو بروميي ا ثاني سيدنا عيسى يتسمى امذان امذان اني قال في 1 كورنثيان 15 47 il est le vrai homme, ce n'est pas son raison. Speaking Pilate Medina ليوحنا 19 5 voici l'homme مثل سلك تاع الصفني مثل سلك الروسني ازقوا اشد دينا بيلاط نسى ثاني ورجازيك voici l'homme إمذلنا كيسين ces deux êtres ne furent pas engendrés au départ d'un père humain. Donc, Adam مزوارو Adam موسيني قال يسوع المسيح وتخلقنا راه سي قمذان وتخلقنا راه سي العالم لكن كي ذكرنا كني خلقا ils sont venus directement de Dieu وسان صغور سيدي ربي ولاش العالم فرق الإسرار Adam est venu sans péché. Adam مزوارو يسد بلادنو أردونيس رمضان أما أنا يغلي غادي يدنو آدم مزوار آدم الكارو يسد بلادنو يقيم بلادنو il est resté sans péché il est venu sans péché il est resté sans péché ici السن لان العلاقة المخالطة ديريكت ذلوهي أكو سيدي ربي تعيشين زدات ود من سيدي ربي. Donc ils étaient en communication directe avec Dieu et ils vivaient dans sa face. Et c'est à cause du premier Adam, السبا آدم مزوالو أكثر خلقيس أكثر ثالثة الدونيس سوى عقب il est condamné. C'est par le second Adam, Adam Ningwissini, le Messie, Yeshua le Messie, qu'il y a justification. Et là, il y a la justification édifiante offerte à tout le monde. Amen. أكيد هنا في روما 5 18 تبرتنا في رومان لكن هنا في يوحنا 16 il incident qui dans la forme de l'université de Arsenal mais c'est la petite scolaire ça rend une caméra il incident comme par une seule offense
la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. امين امين امين. دونك Oui. ما الا تفهمنا لا اما كذا في بعض الكلام تفهمها بغا ما غرا في الديريكت. دونك الا اكن سيون الذنوب من ادم مزوالو الذنوب يون الذنوب يحوز اكثر سا. دونك نورثي في دي مره نغالب الذنوب من مره يحكم الذنوب اكثر سا. اكن زعما سحقيت ديون مزيان ادم ويسين يسوع المسيح لا جوستيسينس سكيرات سحقيت مره اكن الناس يمزان. امين يكتوزا. امين. C'est à cause du premier Adam. في سبب ادم لم يزوالو العلاقه اللي سيدي ربي صروح ادم لم يزوالو يصروح العلاقه اللي مخالطه لي اكو سيدي ربي. اما لا سيدنا عيسى يقول ادم ويسكين il a rétabli la communication, la connexion. Voilà. C'est par Adam que la mort a été introduite. Le mout, le germe de la mort est entré en lui. Le germe est Adam et Jésus est les prémices de la résurrection et de la vie. Et c'est un et puis voilà, la résurrection ajoute. أكيد سيدنا في 1 Corinthiens 15 20 22. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Surah هل المسيح يحيى الجالميكسي. Il est les prémices de ceux qui sont morts. إذا مزوروا وقالوا يموتوا. Car puisque la mort est venue par un homme, خاطر الموت سوسن سيجيون بوملا. هذا ما مزوروا. C'est aussi par un homme qui est venu la résurrection. أكنين سيجيون بوملا يوم بركاز يدو ça حقون المكسين. Et comme tous meurent en Adam, أكنين المثل آدم نمزوروا. De même aussi tous revivront en Christ. أكنين أدخلوا لكلين أدعيشن في المسيح. أمين. تنقيط الساعة Adam a été condamné à travailler à la sueur de son corps. Adam مزوالو يتواعقب يوكل هذه يشرو سيديس هذه يخدم. جونيس 3:19. أما على سيدنا عيسى أجو ديرا سيديس قيتي توال شيرس توال سيدي غريمو de sang. Il a mené Skelsen face à son travail pour notre rédemption. Le Khodmani, Fouchafani, et du Queen, et Mdal le Mara. Ok, il dit Loka, il a Chine, Arbawa. Alors, qu'est-ce que ça? Il est écrit en Matthieu 1:1, la généalogie de Jésus-Christ, on peut dire la descendance. Matthieu, Erfem Zouarou. Donc, il fait la généalogie. L'origine. Le premier livre dernier, de l'Ancien Testament, il vient sur l'origine de l'homme. C'est la seule bombe. L'origine de la création et l'origine du péché. L'origine du sein de l'eau. Maintenant, le texte de l'Aqd al-Jdid, évidemment, c'est l'origine de la rédemption. Évidemment, c'est le cas de la nouvelle création. Amen. Amen. Et de la nouvelle naissance. Et de la nouvelle nature. Tabi'a, sajdat bumla. فنقلت 11 حواء تغيت تمطوط الادب للنفسيس l'église sera l'épouse
Tsamtous céleste, c'est de l'Aïssa. Voilà, Jésus et l'Église est l'épouse céleste de Jésus. Ève vit le jour lorsque Dieu plongea Adam dans un profond sommeil. Donc, Hawa, c'est le dame qui est allé tennis, et min dit Sarli, c'est l'arpin Nadam, Adam Amzouar, un sommeil profond. Pour l'Église, pour que l'Église voit le jour, il a fallu que Jésus, le second Adam, entre dans le sommeil de la mort. C'est Naïssa, يكشم للصومي لثلاثين للموت باش تلول تبزكينا بالتحيه. Ève a été faite au départ d'une côte d'Adam. يتزوارا أول سيدنا ربي قارد حواء سيدنا ربي كتيت في ثورة آدم مزوارو. Et Genèse de 22. L'église Amishtelul a été, pour ainsi dire, tirée du côté de Jésus. Makini, le Messie, souffle au midaï, وفهمت وزن الدوامان وزن دي دمن دينا يدلوا في المسكيدة مثلا يوحنا 19 34 تبرة السمزورة يوحنا 5 6 8 فالقسيس 14 et que les deux ont été placés dans un jardin. Ici, l'un des subhefs. Adam en Éden, Adam Amzouarou, il a été Éden. Et Sidna Issa, Yeshua al-Masih, a dû passer par Gethsemane. Sidna Issa, Rasul Insa, est le Hers de Gethsemane. Adam Amzouarou, il commence à être de venir d'Éden, a commencé à pécher dans le jardin d'Éden. Jésus a commencé à prendre sur lui le péché dans le jardin de Gethsemane. Donc, c'est Naïssa, Adam, Amjouar, et de nouveau d'Éden. Mais c'est Naïssa, un qui commence à être de nouveau, n'a récoulé, et de faire de Gethsemane. Mais tu sais, qu'est-ce que c'est? Ici, toi, Adam Amjouar. مكتوى الهرب سي الشيطان هذا ميم زوالو يغلي الى سيكومبي جونيس 3 مي سيدنا عيسى مكتوى الهرب بالظروف مي سينا الشيطان مادام صار بيصير الناس كانوا يزورون ديال لاغروم il n'a pas succombé la tentation de Jésus a résisté سيدنا عيسى a résisté هذا ميم زوالو Jésus n'a absolument rien mangé pendant 40 ans. Voilà, le Messie, 40 يوم يقيم ويتشين ويسوي. Adam Amzoualou a été séduit par les paroles du serpent. Jésus a vaincu Messie de le Messie il a vaincu le diable en disant أشوسينا يتسوكتب أدم الجوارو يغلي الذنوب يغاولي الشيطان ما سيدنا عيسى يا ريس الناس يتسوكتب يا ريس هو سيدنا ربي أمان Amen. القدس تستاقش إن يكون sa chute dans le péché Adam a été chassé في السبان ونغلوي ذي الذنوب Adam Zbalou et il souffrait de ses herbes, a été chassé. Et le diable est devenu son maître. هذا الشيطان يوانتا اكسلطن الفلاس. Après la tentation de Jésus, Sidna Issa Miktoujaro, le diable a été chassé. هذا Et Jésus est resté le maître. Sidna Issa Iguanen, le maître. Le maître. Voilà. La معلم. Voilà. Après la tentation de Adam, celui-ci dut quitter le paradis.
دونك ميك تجرب ادم لمزوالو يفقد شي سلحات الاذان اي ان انج garda l'entrée ليش يون لونج يوس سلحات الاذان اللي تكتب في Genèse 3:24 à la fin de la tentation de Jésus des anges s'avancèrent pour le servir. Donc مي كيف غجر المسيح اشو ديران الملائكات والسان ديال كنت المسيح الذي تناول سيدي ربي اللي متى 4:11 alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. 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 Amzouarou n'est par un arbre. L'arbre, c'est le bois. Amena le péché dans le monde. Et oui, de nouveau, Jésus ôta le péché sur le bois de la croix. Donc, Yeshua al-Masih, de nous venir, et puis c'est à tout ça. Adama, ça sera à Tizarani, c'est de l'Issa, et tout ce bar à Fsarani. Et les deux ont transmis un héritage. Et ici, qu'un mot de loi. Par Adam, ce fut le péché. Adam, Joualou, et moi, la loi, en deux. Co-héritier d'Adam. Romains 5:18. Maintenant, c'est le Messie, Yeshua, nous devenons héritiers, nous devenons héritiers de la vie éternelle. Tout co-héritier de Jésus. Nous sommes co-héritiers avec le Messie. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. لأن دينا في براسنا في الرومان 8 17 لأن دينا في براسنا الجلات 4 7 لأن داود هو سيدي ربي كيت 3 7 أمان. فنقطة 23 n'est que par le premier Adam, la mort a obtenu de la puissance. Donc, Adam William Zouaro, le mot sauf le Merfus. Maintenant, Adam Lewissin, et qu'il a dit sur le Messie, le mot la mort a perdu son pouvoir. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, c'est naissant, il y a Reynald, تمرناو تزمر فنين ندلو سمحة شي تودعتنا تزمر المسيح يقلن لا تزمر تودعتنا. Amen. Adam et Ève devaient être à l'image de Dieu. Donc, Adam et Hawa, ils boudent la Kaviline, à qui les Nawal Sidarbi, et qu'ils aient la Sifat, à l'image de Dieu. Maintenant, le Messie fut l'image de Dieu sur terre. Le Messie de l'Insan et du point de Sidarbi et du sel par Ta'a. Ajoutez-nous le Messie, et celui qui me voit le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Amen. Amen. Et c'est grâce à Jésus que nous lui serons semblables. Et c'est le Messie, nous rend une chouva à Sidarbi, c'est le Messie. C'est de l'aise. Amen. Amen. Il que Dieu fit Adam des habits de peau. C'est d'Arbi, et Khazim, Ishtalon, Tawasra, et Adam Liam Farou, c'est vraiment
يغرسيون سبضان يغرسيون أمانا المسيح سيدنا عيسى أشو ديضران on enleva les vêtements de Jésus pour les partager entre les soldats سيدنا عيسى الرانت كسناس يشتغلنيس فرقمتن les soldats romains son vêtement donc il y aura les vêtements c'est une justice les vêtements de Jésus et notre justice amen امين فنقص السواعد إنك Dieu appela Adam ميكدن Adam مزوالو ديال إيدان سيدي ربي أجدي السواعد Adam où es-tu آدم لا معنى للمسيح لسيدنا عيسى آدم ويسين أشو تزرع يسوى Jésus crie à Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné سيدي ربي لما سبقتني donc on voit le parallèle avec Adam par Adam nous avons perdu le paradis Adam مزوالو يصروح أنا الجنة le paradis أمانا c'est le Messie يسوع il nous a été rendu يرينا الجنة يرينا الفردوس قدنا المسيح الصليب مصر بناك نوغاندي مشو مني أشو سينايون il est aujourd'hui tu seras avec moi au paradis il est ce qui attire l'idée ذي الفردوس amen donc c'est une preuve المسيح يرد انك نصروح ادم المزوار انك ندنور ساكني انك نجي غيرهن ظهرنا يا هنا دونك يسد المسيح يشوف هذا اللي رانا مدام المزوار امان امين إليك par la chute le monde animal et le reste de la création furent jetés dans la confusion donc il y a la chute ni égalé Adam المزوار alors le nez donc il est que le monde animal et le reste de la création furent jetés dans la confusion donc hein كلشي يعوج كلشي يعرق voilà c'est la confusion mais par Jésus tout sera rétabli il dit dans Romains 8 19 20 donc سيدنا عيسى يسوع المسيح يرد كلش par Adam nous avons fait la perte de l'arbre de vie donc Adam تزرانين توداس de la vie توداس تروح mais c'est le Messie Adam Wissine il nous a été restitué amen امين امين ليك par Adam مزوالو le sol fut maudit échelle يتوالى يعني جبتو يكسبن في جونيز 17 mais si يسوع المسيح la malédiction fut ôtée سيدنا عيسى داو السولي سواء قلع سواء كيس سواء محا amen امين Adam مزوالو eut peur de la face de Dieu et se cacha Adam مزوالو يقتنب يغال يستحى ويوحش مثل الخوف يرون بزاف سيدي ربي يتفال mais c'est يسوع المسيح nous pourrons de nouveau voir la face de Dieu et nous approcher donc بالنسبة نقرب سيدي ربي العلاقة هذه المخالطة سيدي ربي amen et nous approcher de نقرب الغوص on n'a pas besoin d'intermédiaire amen خلق التنجرود par Adam la porte du paradis fut fermée donc là Adam مزبورو يغلق يبلع تبورسنين الإيدن جنس mais par Jésus elle s'est de nouveau ouverte donc مكني المسيح الصليب أشو دي ضرار الجامع القدسين
يشارك يريد الدنيا. يشارك الحجاب اللي دونك المعني نيس سي اون نوفيل انوغوراسيون دو نوفو بارادي يكون فيه اللي قبل سيدنا عيسى المسيح يسوع المسيح. امين. ربك يبارك. J'espère que j'ai pas été long. يعطيك الصحة. Non, non, ça va, c'est dans le minimum. Ok. C'est un bon message. C'est vraiment la comparaison entre le premier Adam et le deuxième Adam. Donc, tout ce que le premier Adam a perdu, tout ce que le deuxième Adam a récupéré. On va donner à quelqu'un. D'accord. Amen. Amen. Bien sûr, tu es Amen. C'est vrai que j'aimerais bien الميكروف من هنا نخرج طاح عندي بعض الشغل كي باش كنا نتعرف على الشغل خاطر جوست انزر لا ديفيرونس سا سير ريان الا كنزر امكان نيتيليزي لا ديفيرونس از اندان لا نكوني جوستومون فيها. اوكي دونك كريم الاخضر ليديا تو الموند ما ساعه ما سقسيني السيد ما الى صعب باش يفهم. سي بيان نسقر الشطه حوالي سيدي ربي. امين. امين. وبروفيتي فيها مزيانه الجهنونه وندير فيها تلقى في المالها. فوالا. علي كريم انطق قبيلي نهضر. قبيلي نهضر وين يمكن. ماشي تفهم الميساج. الميساج اللي كاين الدمام زوارو يصروحها يقرا الدم مسكين يا ريكوبيريها. داكور. يكشر الخبر. او انت كاس كثير لا تهضر فيه. Par la création du monde, Dieu donc il a créé Adam. Donc il l'a créé selon donc, son image, mais ensuite par la création de Ève, donc il a fini par trahir Dieu, donc à rentrer dans le péché. Comme il y a la condamnation du peuple, du monde, Dieu n'a pas aimé ça. Il était attristé pour nous. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé son fils unique, bien-aimé, pour se sacrifier pour nous, pour pardonner nos péchés, avoir accès à une nouvelle vie, à une vie éternelle, enfin, et à une vie avec lui. Amen. Amen. Lydia, qu'est-ce que tu peux nous dire? Achard de Lydia, قبيلي صح؟ اشعل الميكروفون مشعل. امين. ومن سلالة معليش دي ريبوندي كنت في الكيستيون يقوم بعد نزار ونسرالي لي كيستيون افهم. علي غير ولاش. اوكي داكور. هي نكون ديك كنا اماكن اذكران ديال دونك اماكن يسا ثموس يسا الحيرين ومن بعد راه نيفنت اتيرا على ديسيون اتيرا يكشمد الى بوينا ومن بعد وين يتسيلين هكا يبغيها وتعجبها يصروح الى باباس يصروح يقولين ادي السيوان سدوا شوتيش ادير هنا ادي شافه ادير بحالتني ادير يفركوني دونك المسيح يعني هكا ادم مزوارو راه هنا نغشى يزنزانا سيدنا يزنزانا وي يزنزانا ومن بعد يروح يسوع المسيح يشوف عاود يروح يسوع المسيح يشوفها ديالنا دوك نيزي بحال ديالنا دوك الخيرات اللي ديالنا دوك الخيرات نيز البركات اللي كلها ندينا لا امين
امين. كاين سليغاسيون مسلاي الناس دي توشير بغيت نسقسي شي فهم بك سينا كنورثد ذنوب الادم كنورثد تحقيق ديال يسوع المسيح. واش فهمتي تكون ويس ورثم ادم ورثم تحقيق ترى عند سلام اسكو ساعه تنسين و ساعه مارسين المسيح امي ساعه كان بركه المسيح بركه المسيح يعطيك عرفت اللي جدا نورمالمون نسيت بصح شغل نتسيا نقرب غير بيناتنا ثاني مير يكشا الخبر. Donc, on a eu le temps, donc il y a une soirée moulin donc il y a une semaine d'ouation, mais le jour d'un moment, c'est la matière du tien et le non, donc le tien et le vêtement. Ça veut dire, oui, normalement, on brise les pattes. Donc, maintenant, le crise est fin. وكاين فاهم غير تكوبي نقبل مي افون لا لي بايان دونك لا دون تاع دواسيون الوالدين دواسيون قدام دار الجنوب مازال الوالدين داكور صاي فهمك صاي فهمك وهذا دوش مينو من المسيح زيني ترى نورت كان تحقيق من المسيح. بيان سور فوالا دونك لا ريبونس هنا كم كريم دونك ترى قد يكون ديال المسيح سام تحقيق وفهمتي وسطك لا ليديا هناك نورمالمون ساعه نسين دونك عشان تغي ليديا ترانكيل كل وين سيد شي مثل فما لا الساعه خاطر ما الا ساعه تحقيق المسيح وزري غير شي مثل اللي يجي الذنوب من غادي الذنوب كيلكو سوا اون اي توجور كيما دونك مازال كنورث من ادم باسكو المسيح كان يتورث المسيح العمر يذنب مي اتون قلت من مغلب المسيحيين لازم ذنوب تسمى افون لازم ذنوب صافي الذنوب هي لازم كذا منا جور الذنوب سليد مليح اسكو الذنب ضرا السنه او الذنب ضرا الذنوب مولي غير ذنب ويتمي غير ثلاثة مذنوب بيسك يفزاكي المسيح هكا مي اسكو tu tombes toujours dans le péché actuellement? Bah oui. Est-ce que ça t'arrive? Bah oui. Donc quelque part Lydia elle a raison مازال نسعى les deux natures. C'est vrai qu'on a accepté la nature du deuxième Adam نقبل الطبيعة آدم والسين إلى يسوع المسيح يستردار سي زمنيس يفكر تحقيقين شنو ورثيتين دونك on est justifié pas par notre force mais في يسوع المسيح هكا مي مازال سينا كنين آدم خطر نورثيتين سي فريك ثورا الذنوب نين آدم وغيزميرا لا ما إلا نقصد فريمون ونذنبالا on peut toujours avoir le dessus أتنغلب هكا خاطر يفكر تزمر في يسوع المسيح مي لا ناتور ني مازاليت هكا سوف كو زيكني لا ناتور ني تغلبها دي فوا نذنب غاش نبغاها هكا كينا وين تسميش بولس إنك خدمها غاينور بغي غيرها ونخدم غيرها غاينبغي هكا مي إن تسميش pour l'instant مازال ونصور على بلينيتود نتحقيق يسوع المسيح يفكر تحقيق يبيض الغرس يفدايا سي زمنيس يفكر تزمر تقريبا مغلوب الذنوب مي مازال الى قارن سان ساتين ناتور
إلا قد نمحو لا بارول دو ديو. هناك يفو رونوفلي نوتر انتيليجونس بار لا بارول دو ديو باش نصيوب ان نوغال فريمون ذي حقين. مي يا دايو لا بارول دو ديو شي دقات قالك وين كاينين ورزني بغالا ورزن بغالا يسكديب هكا يسكديب. مي هناك نسعى ثورا ان افوكا اوبري دو ديو نسعى نوفوكاتو الجنس ربي اي توجور يتظل في الله من هكذا ورس هذا غير عيون باش كنا نغلب الذنوب وباش كنا درنا نستعرف الذنوب خاطر ما ماشي نتعرف في التسبب ما الذنوب اللي نذنب ونزمر نستعرف فيه هكا انصلحي نفر نقمد القرار باللي نذنب. مي لا فورس كي باش كنا الخير باللي نذنب باللي الصح وغلطه غلط قيمه واقي جوستومون اليوم شغل اذا ورث زيد حقيت يسوع المسيح تالمون اوني ذا حقين ورثت تحقيتني تورا ما نزرب نتقارن ديريكت نكتشف ديريكت منا. امين. او نتكا جوست ان فيرسي او نتكا جوست ان فيرسي يعني سيت ان فيرسي يتبين فريمون لي ماجاكي اتفهم دي جون 3 فيرسي 30 ما إلا وجمع في الدغار ما في الدغرة. Jean 3 verset 30. D'accord. Verset 30. Alors. Ouais. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Alors tu vas voir le contexte. Il faut qu'il croisse et que je diminue. إذا كنت هذه يبغور كاين هذا نوصل كتصبه هكا فوالا. الوغ إذا كنت هذه يبغور وكي يوحنا تيدي لنا في المسيح إذا كنت هذه يبغور يعني كاينين هاد الصبه بوركوا باسكو وين اسم المسيح يا غطاس سي لو ديرني بروفيت دو لونسيان تيستامون فوالا يروح حد قاد كان غافري دي سيدي ربي اوكي سي لو ديرني بروفيت يدي روحا يبشرد ابريل يسوع المسيح روح ندير المجلس اننا ستنوينا كني في الدنيا ذاك اللي زي برسلك وينا اثنا تاسيك تروحونا غورسا يصغصي مزاني ناس ماشي كان يصغصي مزاني ماشي زيني يصغصي مزيان المجلس يصغصني مزاني دونك امشي كاكي هذا شو الشغل كاين ناس زرامي اللي راون وين راه ديسن دفيري وساغارا ولو كدا غارا غتفسي غور زار كاسنيس تفسي زين الواب والكاسنيس دونك الى قنت هذه مغور نتسا غتستعرفنا يسم الجناس تستعرفنا يسم الدين ان كاينين هاد صوبه كاينين زاينين هكا كاينين روح كاين هكا دافريل اسيدي ربي هكا دافريل وينك ندي تشوش كاع ادي شفاع بثورا زينا نسعى لي دو بوزيسيون ديال اليوننا سيني يبردني نسعى ادم هكا زوينا غير مثل يوحنا يمكننا كي لا اذن الرصاص ادم امزوارو الا ادم امزوارو مين ساعه ديكنا غادي يغلي غادي يمحو تنتبع ما نسبحث ادم ويسين غادي يمغور ديكنا باش كنا نفا فريمون تخلقي التجربه. امين 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 فوالا زي بغا تدير نو ملي كتسقسينا لها ماشي بيان سي ان بون ميساج. اذا دعني ترى كريم c'est-à-dire هذا سي ان سيدكتور يعني ذا السؤال ضرب ما دينا ضرب بال قبل ما يديح متقاعد هذا الصوت هذا دونك كاينين دونك هذا واستكبار هذا ونسيدي ربي وقال لي ندير المسيح دونك لو كاين انسان جوستومون سيت جوستيفيكاسيون يوكلني نروح لسيدي ربي اسنشتي واسني وهذا كاينين الميس نسيدي ربي كاينين ذايله لسيدي ربي يوكل مذني يغلي راه يتحيلني الشيطان هذا جست بعض. امين. لكن يسير يسوع من تجارب الظروف الناس كاين يتوفى يرسول سيدي دونك الناس نر لا تونتاسيون ما تنسى كا سكوالاو خاطر نقول لك ساعه
أسيدي نكوني ذيلا سيدي ربي نكوني تسروى سيدي ربي نسا أمشى فعلنا المسيح سيدي منيس نسا لا جوستيفيكاسيون أمان. آمين. Allez, merci Seigneur. Bon, mais les choses que Ok, merci Seigneur. Donc, je veux demander au pasteur Boaziz de prier pour nous afin que le premier Adam meure vraiment en nous et que le deuxième Adam vive dans toute sa plénitude. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Oui. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh. Seigneur, quelle grâce, quel privilège que nous avons de savoir que tu es le dernier Adam. Amen. Nous voulons te dire merci ce soir pour ta parole qui nous éclaire chaque instant. Oui, Seigneur, nous voulons que nous puissions refléter ta gloire. Amen. Seigneur, notre prière, c'est d'être semblable à toi. Parce que c'est à cela que tu nous as prédestinés. Alléluia. Semblable à ton Fils, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce qui est Adam, le premier Adam, puisse, Seigneur, disparaître. Et que le nouveau Adam, le dernier Adam, puisse être revêtu, Seigneur, dans notre vie. Alléluia. Oui, Seigneur, que tu nous apprends à nous dépouiller du premier Adam et à nous revêtir du dernier Adam. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce sur nos vies. Nous te remercions parce que ce plan, c'est ton plan. C'est ta décision. C'est toi qui as commencé l'œuvre en nous. C'est toi qui vas la terminer. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci. Donc, on va finir avec un chant, le chant Illumini Verdani. OK? Bonne fin de soirée et à la prochaine, à dimanche. À vous tous. Amen. Amen, amen.
المسكين